O, vidi fine cure, vidi ove fine maske, ovdje se vidi upucave. Halo djevojko, moram ti priznat, imaš stvarno lijepu masku. Hvala ti momak, ali molim te 2 metra od mene. Dobro curo, ali daj mi reći samo odakle si? Pa ja sam ti iz Prnjavora. Moram te pitati curo, iz kakve si ti porodice? U mene je porodica stvarno fina, svi su vakcinisani, djed, majka, otac i mati, svi. To mi se sviđa i moji idu da prime vakcinu, to je dobra stvar. Vakcina je meni jako bitna, ako neko ne primi, nema šta sa mnom pričati. Nego daj mi reci curo, šta radiš večeras oko 7 sati? Pa tad sam skoro kod kuće, tad će i policijski sat, ali šta si ti mislio? Pa mislio sam da dođeš večeras kod mene, ima obraćanje kriznog štaba, da gledamo, da vidimo kakve su nove mjere. Pa dobro, nije ti to loša ideja, nego daj mi samo reci, imaš li ispred kuće ono za dezinfekciju? Pa naravno da imam, tu je uvijek kod mene. Wow, pa to je super, sad mi se baš sviđaš. A znaš li kakav imam sutra poklon za tebe? Ma kakav to poklon? Vodim te da se idemo testirat i to bris u nos. Wow, super, hajmo kod tebe. Ej, stavi masku, puno si ljepša. Hajmo. Jesi li to